Krajem 2015. godine na boks turniru u Aleksincu od aktivnog suđenja oprostio se Radoslav Raca Miletić. 41 godinu je bio bokserski sudija. Od ovog poziva oprostio se kao sigurno najstariji sudija po zvanju u Evropi. Poznavaoci ovog sporta kažu da je Raca jedan od najboljih arbitara u staroj Jugoslaviji, kada je boks bio vrhunski i veoma trofejan. On se tih vremena rado seća. Što se tiče boksa u onom vremenu, znate i sami, ovi mlađi možda i ne znaju, ali stari znaju da je Radnički, konkretno Radnički Kragujevac, 5 puta je bio prvak države, osvajač kupa, sve medalje što je moglo da se osvoji na evropskom prvenstvu, svetskom prvenstvu, olimpijskim igrama, sve je to osvojeno. I mi smo bili ovde pri klubu, pomagali su i oni nas i mi njih, tako da smo došli do jedne situacije da su naše sudije kragujevačke daleko najbolje godinama već u onoj Jugoslaviji i sada u Srbiji. Na ringu je proveo 41 godinu, ali kako ističe nikada nije navukao bokserske rukavice niti se sa bilo kim potukao. Sudio je po celom svetu. Kako kaže, dosta anegdota je bilo u ovom poslu. Jedan događaj pamti dobro. Na meču između Prištine i Goše i Smederevske Palanke u zadnjem kolu odlučivao se prvak i ja kao mlad sudija zapalo mi je da sudim tu zadnju borbu. Peci Dževdet, to je jedan poznati bokser, on boksao za Prištinu, a Andrić je boksovao za Gošu. I u jednom momentu ja sam upomenuo Pecija za široko udarenje i on je mene opsovao. To se lepo čulo, ali samo na ringu. Ja kao mladi sudija diskvalifikovao sam, onda niko nije znao u prvom momentu šta se tu radi. A kad su saznali, znate kako je dole u Prištini. To je haos bio, tako da smo se jedva izvukli. Iako smatra da je boks opasan sport, proslavljeni kragujevački boks sudija kaže da voli svoj poziv i nije se pokajao što je davne 74. godine odlučio da sudi. Onima koji žele da se oprobaju u ovom poslu poručuje. Samo da sude najpoštenije što mogu, ono što vide, inače nikakve kalkulacije i nameštaljke, znate sad, priča se svašta, ali neka sude onako samo po pravdi i po pravilima. Poslednje suđenje proslavljenog bokserskog sudije iz Kragujevca nije priređeno u rodnom gradu, već u Aleksincu. Zašto je to tako, odgovor možda imaju sportski poslenici u gradu. O njegovom radu pisali su brojni svetski mediji, a u njegovoj uspešnoj karijeri kragujevačka javnost malo zna. Ipak, Raca je zadovoljan, a ogroman broj pehara pokazatelj su njegovog profesionalnog, ali i ličnog uspeha.